Metong na kanong karangalan ng manominate para kay Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. At lakwas yung maragula dangal inga kakwada ng manyang butkeni. Kalupa na namo kanong Joseph Ian Canlas a metong karing 13 MOCA awardees ngening banwa. Ikwanan Canlas ing MOCA for Finance Emerging Category at maging apiya kano inibang lakwas milablab pa yung kayang pamagsilbi. Well, actually, I still consider myself as someone who still have a long way to go. Balo ko po, dakal ko pang agawa at saka more stories to tell, no, as they say. But this is something that really will inspire me in the future. Ing businessman at educator ay Dr. Ireneo Bong Alvaro nakano inasahang medina niyang galal ang timong outstanding honorary Kapampangan. Sobrang tula. Uling mo muna may asahan din Ngayon pala, akit da ka pala. Diyan makasalikot ka na. At kaya pamanakit da kaya ka uitapin, masaya ako. At pakikwanan kong i-prove na deserve kaya talaga yun. More. Tinugtog newa ni Ocampos Best Band 46 Kimera Pata Awards Night anyang December 11. Hila mo rin ng menikwang MOCA for Institutional Emerging Category ngening banwa. Siyempre po masaya ako. Masaya kami. Di kaming rang membro, ang po rang seniors, niyang sabiandang metong kami karang MOCA awardees na deserve na marenga anak kayang kasipagan da na i-achieve da yung makanini. Yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus ating pusong makabalen.